Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres, mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta serangan balasan Iran ke sejumlah negara di kawasan. Guterres menegaskan semua negara wajib mematuhi piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain. Guterres memperingatkan aksi militer yang terus meluas beresiko memicu konflik yang lebih besar dan tidak terkendali. Ia juga menekankan tidak ada jalan alternatif selain penyelesaian sengketa secara damai. Ia menyerukan agar semua pihak segera menghentikan permusuhan dan kembali ke meja perundingan. I have condemned the massive military strikes by the United States and Israel against Iran. And I also condemn the subsequent attacks by Iran, violating the sovereignty and territorial integrity of Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. We are witnessing a grave threat to international peace and security. Military action carries the risk of igniting a chain of events that no one can control in the most volatile region of the world.